Biyag, wenno patay. Inapalabas. Kinugtaran ni Michael titakyag ni Solomon ket natnag ti paltugna. Ngem tinengel dagiti bodyguard ni Solomon daytoy ket dita pinaikawar ni Solomon ni Michael. Si Mang Petmet ni Ansot ket nakita na ang nakakawar ni Michael. Nakisarita kini Solomon arukatan na kuman. Ngem dita pinaturungan dagiti bodyguard ni Solomon iti paltog. Itagagayem adto yung tituloy tinobela tayo ana pauluan. Biyag, wenno patay. Manakibiyang kalaunay, Ansot. Sige, da kayo bodyguard ko. Paltugan yon yan, Ansot. Son, Big Boss. Kanya, Big Boss. Ulo yan, men. Son, pangasiw, Big Boss. Saan da kumapatayan? Nukas na ti aramidam, awan ng tital kamataom. Nagagupay lang asawa, Mansot. Kaya, Boss, tirahan, men. Minsan, Boss. Bueno. Sige, Ansot. Saan ka patayan? Taos to ka. Awan tital kag at tao no may papan iti kwarta. Ngem iti kanito ang makibiyang ka iti desisyon ko. Talaga apatayan kan. Nalawag. Wen, Big Boss. Ay, tayo. Dante, sigan ti mangipan iti kanan ni Michael. Dirumbang agbisin. Tanasken na napigsalata. Wen basan sat? Sana kaya ti Big Boss nga sitgak ni Michael. Patayon nak no aramidok deta. Ha? Pinangtaan nak ni Big Boss. Gaputan na kisarita ak arukatan na kuman ni Michael. Ngem nakapungtot kanyak. Kat binalaagan nak. Kas tagayam, Boss Ansat? Lating itak. Ngem talaga ajak masitgan ni Michael. Ngem ibagam ken kuana. Harumbang nga napigsalata. Kansan na akontraan ni Big Boss. Tapno sana madaksan. Wen Boss Ansat? Idanon ko da itang imbagam. Kas tatin ako na ni Boss Ansat, Michael. Iso asaanin ang makasidagkin ka. Sige, mangan kan, Michael. Supuan ka. Tapno makapangan ka na imbag. Dante. Ala, mangan kan, Michael. Kaano amarok ata nak itipan na kaikawar ko. Diyakan mo. Basta mangan ka. Agpapigsa ka lata, Michael. Di mo itulok nga agbisin ka. Tanasken ka no ang napigsa ka lata. Kastati ko na ni Boss Ansot. Makarok atak tulaan dito ay. Agsagana ni Big Boss. Michael? Patayak ni Big Boss. Awanan Ansot. Kasla aso itan ni Siglat. Nakakawaran. Di kag katawa peryong. Tabangan numakugtaran ka pa'y dita. Talaga nga sakit mo ni Siglat ha. Ngaman niya nga ita. Nakakawar mat. Awan maturay mo amang rok at kangkwana. Aniya. Ngamin. May saka lang nga tagaluto. Kusinero. Kasta amangan no kaya't mapatayang kalangan peryong. No ka ba alam Anay ko. Anay, intubak mo matenti plato iti rupa ni Piryong, Boss Ansot. Anay ko. Wanya, lumaban ka. Pulong ka ni Big Boss. Nakakarkarit. Ngam awan mo't kabalan na. Awan Big Boss. Ay, na boy, kan kaman mantika ti rupa na, Big Boss. Katama na. Wala ba datang lampay yung aruman? Ni Ansot? Tinupakan na ka iti plato ang naglaon iti makan? Awan Big Boss. Tugtaw mo kami. Dusahan niyo kuman Ansot. Anya ti kayat mo adusa na? Patayan yun Big Boss. Anya? Nalastong kami. Patayin nyo ka no, Big Boss. Okay ba siya? Amom ka diti bagbagam. Si kaabalod. Big Boss, paglabanan tayo lang nita, Big Boss. Tamakita ti talaga na laing. Ha? Big Boss,
Oh, nangagmuti ko na dagiti bodyguard ko. Si Kaapalod. Maraming peso. Laglabanan tayo idan, Big Boss. Tapno at dabuyan tayo. Kabayatan ti panagin inom tayo. Mayat! Makitam ita daytoy nga inaramid mo, Peryong. Anya ti banag ti panagpulong mo, ha? Awan na talaga utag mo! Talaga nakarit ka, ya! Tingnan ko. Natumpa ni Priyon! Anay ko. Anay ko. Wanyo! Sana kung lumaban. Oh, Anay. ita! Di kan kundi karit, ha? Gaputawan mo't kabalam! Ditakan! Ay, pinanawan na niyan sa to. Mas ko na makabala sa kanyan sot. Sana mabalinday ito. Bumangon ka dito, Priyon! Oh, anya Peryong. Anya ti makunami ti laban nyo kanyan sot. Kwa, Bibos. Nabakan, Priyon! Awan matgam kabalam. Sana may satil daw. Nalalayang gam niyan sut nga mitisi ka. Awan kayam kabalam. At da kayo bodyguard ni Big Boss. At da kadimot kabalan nyo. Sige man. Da kayo man matimapan ititinga. Tagdidinanog kayo. Ha? Anya? Naglayang kan, Peryong? Di na kami man iramraman iti kinamanal mo! Awan mo't gayam kabalan nyo. Da kayo ati manal. Gusto na dan. Sige. Agraragsak tayo kiti. At titigatas, Roldan. Uminom ta dito'y kubo. Mayat tilamiis na dito eh. Agyaman nakitigatas ha. Roldan, malagip ko ni Michael. Anya nga tati ka sa saad ti kapsat mo. No daduma. Kala at ti panagdanag ko no kasta malagip ko. Huh? Anya nga tati kayat asawan ti kastoy ariknak. Layla? Kinapudno na. Madandanagan akmat, Roldan. Ngamjakla ipadlaw kan ka. Ngamin, amangan no makadagdag iti panagdandanag mo. Layla? Ngam ita, jakon malapdan tiriknak, Roldan. Ngamin, ad-adamot ti panagdandanag ko. Aging gaita. Awan pa'y lang ni Michael. Natay ngatan. Anya, Roldan, di ka agsao iti kasta. Ay, at ayon ni Apo Diyos. Saan ko mamat? Layla? Ikararagtaan sapay kuma. Taag kita kayo nga agkapsat. Numaminsan, damdamagak itibagik no apay akas tirik nakkan ka. Kada kayo itikapsat mo. Huh? Tiyak maawatan, Roldan. Naragsakak idi adda tayo iji daklan. Gapot na oray ni Michael kat makitkitak. Ngam ita. Naksayan day taragsak ko. Gapot na awan matan ni Michael. Huh? Wan, Roldan. Day tatipudno amarikrik na. Jak maawatan. No apay akas titirik na kada kayo nga agkapsat. Nang ronakan ka. Kasta kami tirik nakken ka, Layla. Da kayo ka Davina, ken Fatima. Naragsakak na makikita kayo. Roldan, Iso na lidaya, no adda diyo pagkikinawatan. Tati kayat ko, naragsak tayo amin. Roldan.
Iso-asapay ko, ma. Tadi kay aga pa. Ala, inumamot kan tagatas mo ta umunugtan. Nalaminan di teruhar. Inta maturugan. At da kagayam dito kusina, iho. Inyag ko dagiti baso ang naginuman mo iti gatas, papa. Sige, papa. Panawan kayo kay dito kusina. Inak maturugan. Mabalin ka ding agsarita tapay. Sakbay ngayon ka maturog. Sige, papa. Mapantay ti terasa. Ijay ti pagsaritaan ta. Uwan, papa. Roldan, kumusta ti panag-adal mo? Nasayat mo, papa. Makasurot akmat. Sigurado ka kaditi kursom. Uwan, papa. Ala, ituloy mo nga rod. Kat i-guide mo ti agadal. Uwan, papa. Basta laglagi pa ti kanayo na nga ibilbilin ko kada kayo kinilayla. Numabalin, liklikan nyo ni Fatima. Gapo ta may sagmak kayo. Kat amangan no madadaal pa iti panagadalyo, gapo ken kuana. Papa. Maawatan na kadi. Uwan, papa. Roldan, apay kadakasta kayo. Kasla likliklikan dakon. Ha? Uray kayat ko kumangain tayo pa'y akpasyar. Kalpasan ti klase. Awan kayo mata makitak. Agaw awid kayo kadi adagos. Uwan, Fatima. Gapo tayo stricto ti papa ni Layla. Anya? Nungay kunaak nga agyan kalaangan ije mansion mi. Ha? Mayat ka? Seryoso Roldan. Agyan kalangan ije mansion mi. Taijay, awan ti mangiparit iti kayat mong aramidan. Kwa? Ura inton malam. Agawid tan ije mansyon. Ha? Vina, naimbag agsapam. Kastamay kan ka? Ayan ni Layla. Napanan iti classroom nyo. Okay. Roldan, inton lang siya. Agkakapangan tayo. Ijay matlasigo na pang panganan tayo. Sige. Sige. Bye. Kundi sexy pa'y amag na. Paspasik siya na ka, Roldan. Ay, excuse me. Di namot bagay. Laad! Oh, kasano Fatima? Inak matan iti classroom ko. O sige. Inton lunch, ha? Agkakapangan tayo kada Doray. Umay na tayo balunan ni Doray. Ijay matla park ananganan tayo idikalman, ha? Ijay ti panganan tayo. No di kan to umay. Gumurakan ka. Ha? Wan. Gurain kan to no Davina ti kapangan mo. Iso anas kan asyak. Roldan. Awan pa'y ni Roldan, Layla. Sapay ado day ti balon mi. Kasano ang maibos day to eh. Oray siya, inadugma ti sindaan. Nalabit akadwa namanan ni Fatima. Agsarsarita da ngamin idi agsapa alinabsak. Talaga gayam ang napatpatag ni Fatima ngam siya. Kunana ang napatag tayo kano atalukan ko na. Sika, siya ken ni Fatima. Ngam ni matlata Fatima ti pagustuhan na. Kas ita, sigurado nga isuda ti agkadwa. Adda nga ta panagayat na ka ni Fatima? Kunana asaan kano aday ta ti prioridad na. Ngam nadagkad dala unay adwa. Iso nga agi mo na ka talaga. Ha, kayat ko apang ngatan dayjay nga Fatima. Ngam sigurado agumura kanyak ni Roldan. Iti ka nito nga agawad na kanyak ni Roldan? Talaga apang ngata. Vina, narigat akalabanan ni Fatima. Kuna ni Papa,
Nabak ng daa pamilya. Anya? Sa bagay, awan mabalinan ta. Gaputan ni Fatima ti kayat ni Roldan akad kadwa. Layla! Rina! Ni Roldan! Oh, anya? Nalpas kayo na nangan? Saan pa'y? Kunak no di kan umay. Sayang ko mamanan ti balon ta. Apay, di na kay nawis ni Fatima nga agkapangan kayo ita? Inawis na. Ngamda kayo ti pinilik. Fatima? Hoy! Da kayo adwa a babae! Da kayo alaad! Liklikan yon ni Roldan! Anya? Anya pa'y dagiti sumaruno a mapasamak. Gagayem, di yuliwan na denggen, tituloy tinubela tayo anapauluan. Biyag! Wenno patay! Biyag, wenno patay. Tinapalabas. Kabayatan tiramrambak ije pasdag ni Solomon. Nagipulong ni Peryong kini Solomon iti naramid ni Ansot ken kuana. Nakunamet dagiti bodyguard nga agrangit dalangen kini Ansot. Tapno makita tinalalaing. Nagrangit dangarod ket naabak ni Peryong. Iti sabali a bangir. Pinalagipan manen ni Tony ni Roldan. Ano mabalin ket liklikan da ni Fatima. Gaputa mga no dayto iti makadadaal iti panagadalda. Nasdaaw ni Roldan iti dayta nga imbagana ngem saan latan a nagtagtagari. Kabayatan na. At dadalay lakin vina iti sigod apang pangananda iti aldaw. Ket urayan da ni Roldan. Dimteng ni Roldan ket simmarunumet ni Fatima. Ita gagayem. Adto yung tituloy tinobela tayo ano pauluan. Biyay! Wenno patay! Hoy! Da kayo adwa a babae! Da kayo alaad! Liklikan yon ni Roldan! Anya? Saan kayo amay kari a makipagayam kan kuana? Iso mabalin ka di? Liklikan yon! Fatima. Talagamot ngamin, Roldan! Saan da amay karikan ka? Ne, naglastog kan Fatima? Da kami tim mo na pagayam na. Sana sika? Iso arong ba nga sika timang liklik kan kwa na? Hoy, Fatima, nagsasaw ka, kas ka lang napintas. Tas sika lang ti maikari ang makipagayam kan ni Roldan. Talagamot asyak lang ti may karikan kwa na. Pangasiyo. Di kaya agri-rekyar. Huston, saan arumbang nga agaapa kayo? Tikayat ko. Agkakapya tayo amin akas iti sigod. Sika lang ti kayat ko, Roldan. Pwera dagita do alaad. Sika ti laad. Agraman o galim, laad. Anya? Kayat mo ka diti kugtar, ha? Roldan, sige, sumurot kang kan kwa na. Jak kayat tiriri. Fatima, ala, mapan kan iti antikotseyo. Sigurado nga gururay kan kanidoray. Sumurot ka kanyak. Sana ka sumurot kan ka ita. Ala, ingkan. Sana mabalin. Fatima, no kayat mo asaan kaliklikan. Agtungpal ka kanyak. Anya? Sige. Inakon. Ngamjak kayat day tingay naramid mo. Nga iso dati mas pinilim. Ay, Cheng. O ala, mangan tayon. Ang mga numaladaw tayo iti klase tayo. Ay, disturbo day ta, Fatima. Sige, isagana yung tikanan tayo. One Roldan. Masurunak kadakwada. Kasuron ko ida. Madingamin ti kayat mo ang makasamak, Fatima. Agawa matan ni Roldan kadakwada. Gapata siyak lang tirumbang apagayam ni Roldan. Asino kadalaylakan vina ti pagim-imunam? Agim-imon ka, Fatima. Apay, agayat ka kadi talaga kin ni Roldan, ha? Anya? Kasta ti mapaliiw ko kan ka. Kwa,
Anya, kaskin ni Michael idi. Kastamanan ti marikrik nam. Ikayat mo kat inal daw amakitkitam. Igatangam pa yan itibado na. Igatangam pa iti tarawon na. Doray! Ita, agayat kamat kin ni Roldan. Iti kabsat ni Michael. Ayat talaga daytan, Fatima. Tauray ka laag sangit. Asaan asika ti pinili ni Roldan akapangan. Windoray! Nasakit tinakam ko. Nabain anak. Nabainan ka. Taamangan no nagubsang manen ti panagsaw. Kagurak da kidya babae. Sana mabalin nga agawan da kanyak ni Roldan. Malakit din. Mangantan. Ang mga numaladaw kay ti klaseng. Awan ganas ko amangan. Saan ang mabalin Naskan amangan ka. Sige ka. Lumaad ka no di ka mangan. Anya? Isu amangan tan. Tapno na pintas kalata. Hindi ka agbising. Aday ta. Nakasibog ta ni Timulam anatang Silya. Wan ina. Ala, in kay aginanan. Di kay agbanugan. Kay kayat ko timawat-wat Silya. Wen nga mabanog kayo, mat. Ay saan? Nairwam ako ni ti trabaho. Ala makaamu ka nga rod nana. Ngam di ka unay agbanog. Bakit kayon? Nakapsutan ti bagiyo. Napigsa ak pailaeng. Ay, ala. Ay, naimbaglaki din taadda kayo, ina. Awan ko mati makasarsaritak dito eh. Agmay-may saklat ta ko ma. Sa nakpay nga rod amatay. Iso amakadkadwa kalata. Pagyamanak nga rod, ina. Ni ngamin Roldan. Nagbayag nga agawid. Kuna na ngamin na mapan na sa pulan ni Michael. Ijay bugal yun. Inulit na daytaan na ibagana idi. Bugal yun, ina? Wan. Kuna ni Roldan idi kanyak. Amapan na sa pulan ni Michael. Ijay bugal yun. Hanggang saan mo na nagpakpakita kanyak? No kasta, ina. Adda ni Roldan, ije bugal yun? Ijay nga road, ti kuna naapapanan na. Kasta ka di? Awan ka di tinaibagana idi kada kayo? No sa dino ije bugal yun, ti ayan na? Awan Pudno nga ta, ti ibagbagana. Ina, dito'y kayon kalapaw amaturog. May mayat matlaang magyan kayon dito'y. Tapno siya kung ti agluto iti kaninyo. Ha? Kayat mo? Imbagak day ta idin, ina. Ngamdi yon samot kayat. Babae na ka ni Roldan. Amangan no sumangpot. Kat damagan na. No apay nga daak dito'y kalapaw da. Sana bali, ina. Tadwa ti siled ti kalapaw. Iji kayon bangir a siled. Saanan balasang ko? Mala, agawid akon. Tanay, rabiin. Ha? Ay, maturog kayon dito'y ina. Rabiin. Asi daglaeng mo't di ta kalapaw ko. Iso nga agawid akon. Umayak latan makipangan dito'y inton bigat. O ala, itulod kayo nga rodan, ina. Amukon tiga po na.
No apay nga da ka manen dito'y parangan, Fatima. Dituyak pay. Tadyak matla makaturog. Ang pampanunot ka manen. Saan ka di? Pampanunutak namin ni Roldan. Sapay la ko ma. Tauman nugot itimbagak kenkwana. Nga anya? Adito yan mansyon nga agnad. Anya? Dituyin nga agnaad ko lang. Wen, ibagak to kan ni Papa. Ay saan? Di mo ibagbagaday takin ni Papam. Ta sigurado at di na kaya. Ha? Amumatan ni Papam. Kaya't nakit din apakpakanan ti di namot kabagyan. Anya? Saanan, Fatima? Kansyak ti ungtan na nubilang. Amangan pa'y kit dinupaltugan na. Anya? Saan mo ka di pa'y akabisado ni Papam? Ha, Fatima? Kwa? Tapno awan ti parikot. Saan mo apatuluyan timbagam? Tanarigat. Amangan numadaksan lang ni Roldan. Kasta nga ta? Wen. Isu amay mayat latan nga agkit-kita kayo kin ni Roldan itirwar. Asaan mo apagyanan dito'y mansyon? Sige. Nala, sumrektan di ta mansyon. Tainta maturugan. Insaganaan na kayo ni Layla iti Diyos, Papa. At yo, Agyaman ak iho. Papa. Adda ko makidawag. Anya day ta? Palubusan da ko marumwar. No kastangawan klase mi. Iti Rabi, ken iti Sabado kan Domingo. Ha? Taapay. Kaya't ko sa pulon ti kabsat ko. Agparparik ng aming kanyak. Nga adda dito'y bugalyon. Roldan iho. Pinasapul kon. Pinasapul ko ijay syudad. Ngam aging gayta. Awan pa'y ti awag da kanyak. No nasapulan dan, weno san pa'y. Nagkarimot kanyak tayam amok nga agtrab-trabaho ijay City Hall. Ngawagan na, itikan ito ang masapulan da. Ngam aging gayta ket awan pa'y. Agtalekak iti dayja pagayam ko. Gaputa nagkaubingan kami. Ket nagkarikan niya ngagpatulong kadagiti amuna ijay syudad. Tapno masapulan da ni Michael. Agyaman ak no kasta, Papa. Angem pangasiyo ko ma. Tapalubusan dak arumwar no kastangawan klasek. Di kay agdanag. Tagawid ak matlaeng. Sige, iho. Ket di kagdanag, tadamot lang tinalag ko atawa amang sapol kan kwa na dito'y bugalyon. Agyaman ak, Papa. Ngamno ko na makipagsapol kalatta. Sige, palubusan ka. Basta gananad ka. Kenjak kayat, amapmapan kay ti Hacienda da Fatima Zamora. Uwin, Papa. Agtong palak kada kayo. Michael, marigatan ka kadi ang maturog. Gaputan nakakawar ka. Tanya ti panagkunam Dante. Michael, Sobrang da ito yung aramidan ni Big Boss kanyak. At dan tumat aldaw na. Michael, Balsak ti awanan pain. kaasi ka iti kasta rigat mo, Michael. Nakakawar dagiti ima ken sakam. Ket di ka makagarawan na imbag. Di ka pa yan makapangan, no di ka subuan. Nga magananos ka, Michael. Laglagi pong ti kabsat mo. Isulangan ti panunutam, kan inspirasyon mo. Dante, Mamati ka marukatan kan tumot laang, Michael. Mala, pilitam ti maturog. Saan ang mabaling ngagpuyat ka? Michael! Michael! Michael, niansot da ito'y. Michael,
Nakaturungan dagiti bodyguard ni Big Boss. Isungawan ti nakakita kanyak nga imay ditoy. Palagipan kalat ta, Michael. Saan mo akong kontraan ni Big Boss? Tapno saan ka manaksan? Michael, marukatan kan tumatlaang. Gaputa mo, asi kan tumatlaang ti ilaban ni Big Boss, kadag iti sumarsarunong paya palaban. Sige. Agtong palak iti imbagam, Boss Ansat. Nasayat. Sige. Agsubli akong di tapasdag. Ituloy mo ti maturog. Daklo, kasano itan? Sigurado ka kadi kadagiti makitornament? Wendalen. Dagiti sigod nga estudyante ti makilaban. Ala, si katimakam mo. Makisalip tayo iti tournament. Ngem saan na dito'y simbunan ti pakaangayan na. No diket ijay utbong. Sige. Sayang. Adda ko man ni Ophelia. Iso ti kadwa tayo ang makitornament. Awan kuma. Angem sa nabale. Itintulangan sumaruno agundaway. Agawid ko ma dito'y simbunan. Tapno maamuan namat nga da tornament. Kat sigurado akayat na ti sumuron. Donay, Sabado ita. Mapantay jay sentro. Kayat ko tagpag na pagnay jay. Anya? Saan ta mapan ijay asyenda? Saan? Ijay sentro ti kayat ko. Sige. Kan kayat ko ti gumatang iti baro akawas. Kaus mo? Wena, kan kawas mo maten. Anya? Kaus ko? Saan abalin kanya? At damod kaus ko. Pasig a brown ti kawas mo. Brown ti pantalon mo. Brown ti kamisitam. Agraman jacket mo. Agraman pantim. Anya? Sosawam? Wenmat. Kasla di ka pa'y agsuksukatan. Naldang agdigdigo sa kanya. Ala, intan ijay sentro. Taing ka agpag na. Kan gumatang ta iti kawasta. Gumatang kamot iti badom a color red. Tapno saan a pasig a brown. Unan. Sige, intang aro dun. Rumarak, Layla. Inak ang sentro. Anya? Saan ka na sumurot kanya? Mabanog ka lang. Anya ti aramidam ijay sentro. Sa pulak ni Michael. Anya? Impakadak da ito'y ka ni Papa. Kat imanugot. Ngam, Di kagdanag. Agan anadak. Sige, mapanakon. Michael, sa dino ti ayan mo. Apay ka ding aging gaita. Kat di ka pa'y magpakpakita kanya. Agpag napagnaklat ta. Agam sakbay na. Inak iti sigot apag trab-trabahon na idi. Kat sa apay la ko ma. Tadan ijay. Doray, kita am tinakapaskil. Ha? Basaam. Tournament ti karate? Wen Doray. Ha, mayat. Anya mayat? Doray, makitournament ta. Anya? Sige, basama na yung bakti bagbagaday ta na ipaskil. Tapno amuta ti ar-aramidan ta. Sige, Doray, makilaban na kiti karate. Ngam awan ti practice mo. Di agpraktisak. Oh. Diyak mo, Fatima. Alan kayat ko ti makilaban. Wah. Agpraktisa ka na imbag. Kat sikamat lang ti mangsanay kanya. Wah. Alan Doray.
Sige, nuday ti kayat mo. Agyaman Doray. Mala, mangantaro din. Ibusantan, dagiti in order ta. O sige, tapno makagatang tamatkan kadagiti kayat ta agatangan. Anyapay, dagiti sumaruno a mapasamak. Gagayem, di yuliwan na denggen, tituloy tinubela tayo anapauluan. Biyag, wenno patay! Nobela ni Virgie Paglay. Iti direksyon ken musika, June Rebutazo. Computer recording technician, Mark Molag. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Biyag! Wenno patay!